Kuria tikara mudo location swimming pool barathi na mahatha kwanyu ni muri sheraga mahatha tondu ndĩrathiĩ kwandĩkĩte kaũndũ kau akire kuria mweri ũmwe ngorwo on diet mweri oh no nigetha muhote kurera ciana cianyu Ariki horo wa interview. Why are you? Ni gaina nyambari Friday. Nyambari Friends corner. Aya. Ni kwa gaina. Shortcut. Kemie. No ko bia tu drama ya. Ai mau itiga ko ulu arauga atia. No ni reflect. No reto yena wega. Kegukatia tanoka. Nikatie. Katia. Wewe usikie mkatiano? Ngojea ni mkatie kutoka bracha kuja. Nikatie. Unaona ni wito. Kona ng'ombe nyingi. Maeni. Buri. Ni unaona. Niko swimming pool. Niko swimming pool. Kiria kia mbele ni kia kuilia. Unaona kiria kia mbele. Riri. Tukaigwa. Riri kuria kwina riri. Kuria kwina rwa gari naro. Rwa gari naro. Ndio tulitufagia. Unaona maini fresh. Ni manatherera. Arafu ri. Mbona gari ya hadu tugiga horse ya my son yari horse like katoi. Asha a real horse. Kuvitu ni kuri ni baby daddy. Ndagete mwana na muthuri mutogo itanetukania. Au ni hojoru yako ndio kaya kuyome. Ugo nani gaya mwana na mundu mutogo. Turi horse. Abodie. Ana kaudo important turalia. Ate hiyo ni Karaiko ameenda kuvuta. Dagi masaa 5 bila. Ona riu ndukigire box. Utakirora njira kiria urenda kiria. Hena handu ha kuiga Horse no twende. Ate Wakirumba I'm coming for you. Ken CM Aki ukaha Blackwood. Ukaha utwire atiriri. Wambirie kuinari. Ni hostaga ini. Blackwood. Kaka hanini joke. Mombasa Road Tutagwo the Blackwood. Anirira. Uraigua wega. Anirira. #tuko imara. Iriganitie na ki? Kana hakuhi na ki? Karibishwa sana. Na wewe ndio CEO. Kana muigira hau kanari. Tutagwo Kairo. No tajwe Kairo. Ona kana ni Kairo. Ngire muiro. Wauga Blackwood iriganitie na ki? Imara Mall will be here na Baby Tops. Friday. Na Karaiko mwenyewe. Friday. Behind Chocha petrol station Imara daima. Koragwo imuhoreru uguo. Na niguo rahoreire ukinjira urenda njoke mugithi nikio taruga ni ngoka. Ndakiga Baby Tops ye guko. Na mundu wako ndi na Baby Tops ndakanarihe biro. Yani gukuaniriria tu na. Gukuhiriria. Njira ni wa mukuhiriria. Don't pay your bill. I'll be less. Oh yes. Wow, thank you. I'm humbled. Wewe iwe ukoja yako anyune kule rui. Ni agagutiri undu wa tondu ri. Wakirumba mukiri rui ungienda rui kana swimming. Nda watigita ukuhaniririo. Gutheka. Ati caution is good to keep a horse. Ati tukaiga jogu. Kwa ng'ombe hizi to undu umwe. Ati sasa 90k muro ithaka niwe kashi. Idania. Hey. Unwe wigaga mbeca. Send us our deposit. We are coming here on Friday. Yes, you are welcome. And we want to go home. Yes, you are welcome at Blackwood, sorry, Imara, next to Imara Mall, behind Totally Night. Fantastic. Welcome, so that we can have a very fantastic Mogithi night. Very good. Good girl.
Show Nanyoks. Yes, and we have another branch called Blackwood site. It's along North Airport Road, just next to Kobe. Next to Kobe. Yes. I got a todo shedi do na igwa shedi wa na flax. Ona shadia metra yuni ni grade. Shedi wa na flax todo dananyita. Au ne mare branch gina Total Airport. Just after Cabanas. Just after Cabanas. Hapo kwa bridge tuko hapo. Ati madhaeni dora kere family kuri ya conflict. Wote ko doto tarazi guothe Hawaii twiku. Muthe kwaja ni holiday. Happy Eid, thank you. Oh, thank you. Aya, kejuri siri kujuragia. Sasa unakatia ukiwa boring hivyo. So nikatia acha nirudie. Naona nini kegwire wakirumba nigo na gari ya zafuvu. Nigo na gahura pa kusoma. Okay, afu nini mwega? Atiri kidora ni promise na future itu haha. Ni naona nigo go prosperogo ngakugurira ndege. Na ti helicopter. Uikaraga ko nyumba ko ndera kuria tikara mudo location swimming pool barabi na mahatha kwanyu ni muri sheraga mahatha tondå ndä kwandäkite kaundu kau akire kuria mweri umwe ngorwo on diet mweri oh no so on diet mweri umwe urocio akire mweri ate yuko Tunakuwa na package. Package moja kabisa. oh thank you Wave, say something. hey yes haya madhaheni lekinyete ginya Mombasa Road eto kwa microphone ate thank you asante naitwa Julia atategemea mama fua wekaga ate guku na laundry oh aiwa laundry ode hagire nguo ciakwa ciothe laundry ona ta rucia rucini ire nyuma studio ticio ndoka nacio Karaiku TV ready ni uranyita niko ni arenda kuni propose ra ndiramwira anikatiera na maundu macio araigwa nguo zangu ni ndobi haina shida ginya iratu yeah panties kila kitu kise koja ni rest ni guma turerwo indo gani uranikatiera ndio maundu marenderenda goko Blackwood bosi akwa rusirika goko papa lehera augari huragira iratu kahora thirari bra na heka muko cikayo nigetha itikagucuke guku and then iria turaruganirie kuria asa ni njwiri kia thank you laundry yangu etagwo atia Johnson's Laundry TikTok Instagram na Facebook fantastic asante sana ona tungiaga maundu mothe TikTok witu kiria tu ingikurikiria nakio ni turikira awagani gwitikira kwa ndega riu agora murekera muka wako matero uguo prosecco ya heina sina matero prosecco twathomana hey prosecco these days we don't go harsh we are keeping fit so ukia stock iria kiria njohi iria ungifatara ku prosecco is a sparkling wine it's not too harsh for babes jera babes itige kunywa nyamu ici iria cina magio boini ni gacoke kakirwo mai mahiu ikarika vipa ina ikababu na wanywa na ngirathi iyo ukikirwo kangi ugacenjia ngirathi chilled nigetha ndega no uririo urio raciga na ifo no you just do 2 glasses you know we want to get
utonga-inĩ mũndũ ndanyua njohi ũguo tũnyuaga na gũkũ kaũheo nyuaga igana atĩa ũkanyua ũkamenya warĩo indũranjĩria nĩ ũrahonokire niĩ ndirĩ ndanyua njohi mwaka ũyũ by the kwaria tiga Saturday ndianyuire ona Saturday hello nĩkĩ ye Samburu nimekuweka speaker ukisalimiana Samburu eko Samburu huyu Samburu Rebecca Waiyego Samburu Ndugu wote ndagukatia nduraingĩria utakĩrũra njĩra wega kirabu kirabu